ibyishimo by'iyi ntambara iri muri Kongo ko biraribwa n'abandi. Icyo ni ikibazo cya mbere nje nibaza. Ikibazo cya kabiri nibaza, iyi ntambara y'ishwa ry'abanyamurenge yateguwe nande? C'est la deuxième question. Ninde uri kubyungukiramo? Nimba namfate urubyiruko rw'i Kigali rwavuye imurenge, mufate urubyiruko rw'i Buganda rwavuye imurenge, mufate urubyiruko rwo muri Kenya rwavuye imurenge. Nitumara dusubire duhuza ya nkuru ivuga ko hari abantu baza batabara bagacika bakagaruka, tuyihuza n'inkuru ngiye kubabwira. Ukaja kuri ba General Sematama, ukaja kuri Afande Rugabo. Reka ngusuhuze nkwifuriza igitondo wowe buke ndetse nawe bugorobye, kwifuriza umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Amahoro y'Imana akomeza abana muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi aho muherereye, abarundi, abanyarwanda, abanyamasisi, abantu bose bumva runo rurimi tuvuga, tubahaye yambu. Amahoro y'Imana akomeza abana nawe muri gahunda zawe zose urimo. Iyo tuvuga ngo abantu bose bumva ururimi tuvuga, nuko tuba tuzi neza ko message tugiye kuvuga cyangwa se tugiye kubabwira biri buze kubageraho. Twifurije amahoro n'imigisha umuntu wese ukunda ubwoko bw'abanyamurenge, umuntu wese wifatikanya n'abanyamurenge mu karengane bari gukorerwa ndetse n'iyicarubozo barimo ndetse n'ibyo barimo byose, akaba yemeranya nabo ko ibyo bavuga bakorerwa ari ukuri. Tutibagiwe ko hari abo tutabyumva kimwe kandi ari mu bwoko bwacu, abatemera ibyo dukorerwa kandi ari bene wacu. Abo ngabo twitandukanyije nabo ku mugaragaro. By'umwihariko ndashimira ko subscribe kuri Ineza Live TV. Uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi, wahisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe muri iri kanisa ritagira ibitoro, nta sadaka, nta cacumi, nta gitabo cy'ikanisa tugira. Gusa abanyamuryango tuba turi kubabona kandi mwarakoze kuza kwifatanya natwe, mwarakoze kudukandiraho, mwarakoze kuza kuba umuryango mugari wacu. Twihanganishije abantu bagize ibyago, ndavuga bapfushije, kubera ko jewe nshobora kuba meze neza, wowe uri kundeba umeze nabi, uri muri ako gahinda. Twihanganishije inshuti zacu, twihanganishije abavandimwe bacu, twihanganishije abo tuzi n'abo tutazi. Mwese mwapfushije abantu, mukomere cyane kandi mwihangane, kubera ko iyo imbuto yeze irasarurwa. Urupfu ni ikintu kibi cyane, ni ikintu cyaburiwe ubusobanuro, ariko ni n'ikintu kitamenyerwa, ni ikintu utavuga ngo narakimenyereye, ati njewe gupfusha n'ibisanzwe, narabimenyereye, meze neza, ni ibintu bisanzwe. Sindumva umuntu uvuga ko yabimenyereye. Twihanganishije abo bantu bose bari muri iyo situation itari nziza, twihanganishije uwo wadukurikira waraye uguweho n'iyo mvura cyangwa se n'ico kintu cyari kikuguyeho, kuko ntiruteguza, ntirumenyesha, ntirubanza rukakwandikira ibaruwa rukubwira ngo n'akazi imwe tuzagutemberera, hari umwe muri abo bana bawe cyangwa se bavandimwe bawe cyangwa se umuryango tuzatwara. Biza gusa kigafura, tukumva gusa inkuru ya runaka mu isi irarangiye, hagiyeho gusigara kuvuga ubuzima yarabayemo, ibyo yakoze ndetse n'ibyo yasize ku isi. Nudasiga amateka ku isi uzasiga imigani. Haranira gusiga inkuru nziza imusozi, haranira ko uzabishema mu gihe uzaba utakiriho. Cyangwa uzaba utakiriho, tuzagira ishema ryo kukuvuga, tuzagira ishema ryo kwirata ko tukuzi cyangwa se tuvukana nawe, kubera ko wakoze ibikorwa byiza mu isi, wasize amateka meza. Imana iheze umugisha abantu bose batabarutse ariko barasize amateka meza imusozi. Harimo abitangiye igihugu, harimo abitangiye, hari n'abantu ngo bitangira imiryango yabo erega. Barahari niko nza numva. Ariko abantu bose bitangiye igihugu bakaba batakiri muri uyu mubiri. Imana izaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu, kandi Imana izaha imigisha imbyaro zanyu ndetse n'imiryango yanyu, kubera ko mwarakoze, mwapfuye nk'abagabo kandi mwasize inkuru nziza imusozi. Abato bazabiga. Twihanganishije kandi abantu bafite abarwayi mu bitaro. Kurwara birababaza, ni ikintu kigoye cyane.
ni ikintu nawe utokwiratana ngo warakimenyereye ati nje kurwaza ni ibisanzwe. Abantu bari muri situation itameze neza, mwihangane kandi mukomere cyane. Imana ibakure kuri ico gitanda murimo, mubyuke namwe mugende nk'abandi, muvuge amakuru meza nk'abandi, mube mu buzima nyine nk'ubw'abandi. Kuko nageze Kenya igihe kimwe, nagiye gusura umurwayi w'umufamiye wari uhari gutyo, mbona abantu bari ku gitanda, bamwe barahiye, nta inda, kino gice cyo mu nda ntaco bafite, hari utuntu babashizeho bahumekeramo bagiriramo gute. None wowe ukareba ubuzima ubayemo ukavuga nti ese natanze iki? Niki natanze kuba ngihumeka? Niki natanze kuba nkiriho? Niki natanze ko njewe mfite ingingo zuzuye, ariko hakaba n'abandi bantu bagurisha ingingo zabo impyiko barazigura bavuga ati turagwaye ngaya kubera ko ufite impyiko zibiri zikora, twihera imwe tukwihera amafaranga, iyo yindi zagutunga kugeza upfuye. Ikindi kibabaje cyane, gutanga urugingo Imana yaguhaye ukarugurisha, ni ikindi kibabaje cyane. I Nairobi twebwe turi mu mbeho, harakonje, ariko tumaze kwimenyera kuko ndakundi twobigenza. Bya bindi bazavuga ngo ubuze ukagira agwa neza. Tuguwe neza cyane nubwo tutishimye kubera ubukonje turimo, na sezo turimo y'ubukonje nyine, ariko kiragenda irangira. Ubu ngubu turi mu bihe bisa na bya bindi by'umusozo nyine, kuko imbeho igenda irangira. Abantu babaye muri Kenya n'abatahazi, haba imbeho mbi cyane kandi yica. Abahabaye bo murabizi, singiye kubibibutsa ibyo mwahaboneye n'ibyo muhazi, singiye kubitindamo. Ndamukije umuryango wa Twirwaneho M23 aho muhereye hose. Imana ibaho umugisha kandi kwa dushapo kuberwa muhamugenda mukora byiza by'indashikirwa, nta mudari twobaheza kugira ngo tubabwire ko ibyo mwakoze biteye ubwoba cyangwa se bishimishije umuryango muri kubikorera. Mwarakoze cyane, ndetse n'abarwana shaka mwese aho muri mwese, ndavuga abatanga imisanzu, ndavuga bishimira intambwe bagezeho, ndavuga abasapotinga ibikorwa bagezemo. Ni ukuri namwe muri abantu b'agaciro cyane. Abarwana shaka nibo mpaya mvuga, sinibagiwe ko hari abandi tutabuzumva kimwe, ariko ayo ni amahitamo yabo, birabareba, ariko twebwe turi kubwira abo twumva ibintu kimwe. Nijoro natekereje kubakira, ndabirangije, maze kubakira. Sasa ndagira ngo dukorane kino kiganiro kandi tuze kucumva neza. Ubumva nabi nawe simurenganya, kubera ko amatwi yacu abiri, ayanje abiri n'ayababiri, zumva ibintu bitandukanye. Uko nje mvuga ibintu siko ndabivuga, siko nundi abyumva. Ariko hari ikintu maze iminsi nibaza, kacibaza kakiburira igisubizo. Kibaza sinzi nimba ariko namwe wenda muza mwibaza, sinzi nimba ariko wenda hari n'abandi tuzibazamo kimwe. Iwacu hari intambara, kandi intambara y'iwacu sinsha. Intambara y'iwacu si ukuvuga ngo ntizwi. Intambara y'iwacu mu matwi y'abatuye isi sinsha. Sinzi nimba aho turi kumwe. Bamwe bavuga ko muri Kongo harimo intambara, abandi bakavuga ko idahari. Iyo bimaze kuba gutyo, tuzatwibaza ntese ibyishimo by'iyi ntambara iri muri Kongo ko biraribwa n'abandi? Cyo ni ikibazo cya mbere nje nibaza. Ikibazo cya kabiri nibaza, iyi ntambara yishwa ry'Abanyamurenge yateguwe nande? C'est la deuxième question. Iri yishwa ry'Abanyamurenge riri muri Kongo, ninde uri kubyungukiramo? Njewe. Ubu nijoro uhaye wibaza ayo mawazo, kuko nawe uhaye wibaza ngo nijoro ndarya iki, mu gitondo ndarya iki, ndambara gute. Kurya uhaye wibaza ibibazo biri mu mutwe wawe, niko naje mpanibaza ibyo bibazo mpanibaza. Nabiburiye ibisubizo muri commentaire, muze kumfasha ibyo bibazo mu binsubiriza. Ikindi kibazo nibaza, si rimwe si kabiri twagiye twumva abatabaye bikavugwa ko bamwe bagarutse.
bagakoresha ijambo rivuga ngo batorotse, batorotse bagakoresha iryo jambo. Sinzi impamvu ituma batoroka, icyo ni ikibazo nza nibaza, ariko ba nyir'ubwite baba bafite impamvu ituma batoroka. Reka tugishyire ku ruhande. Ikiganiro canje gikubiye muri ibi bintu ngiye kubabwira, kandi ndabizi ko arababyumva neza, nabo bakibaza kuko nanjye mpanibaza, abandi bakumva ko nyine ntabyo nari ndimo mvuga. Sawa, nta kibazo. Ejo bundi maze iminsi 5 mvuye mu Rwanda, ndacafite n'inzobe yaho kubera izuba rihari, bagira n'amazi meza n'igihugu ciza rwose. Sinzi ko hari waba uhari ngo use nabi, biba bigoye. Ni heza pe, ku rwego rwo hejuru ni heza, ni heza pe. Ariko byose turabishimira umukuru w'igihugu wubatse igihugu. Nimbabwira ngo umukuru w'igihugu wubatse igihugu, mumbabare mu bikurure, umukuru aho u Rwanda rwavuye 94. Abaruherukamo n'abarurimo muzi ibintu maze kugeraho byiza by'iterambere, n'abantu barahaza bakumva ntibotaha kubera kugubwa neza. Umusaza yakoze akazi gakomeye. Niwumva ngo umuntu yubatse igihugu wowe ugashaka kugisenya, binabaye byiza gusenya mbere yuko utekereza ikintu nk'ico. Noneho nari mbabwiye ngo mperuke i Kigali, mazeyo konjagira iminsi 6 gutyo. Nazungurutse mu makanisa yitwa kayobowe n'abanyamurenge, cyangwa se asengeramwe abanyamurenge. Amezi 2 nigiye kuhamara, nta munsi nigeze wiyinga, nigeze nirwa mu rugo. Nagenze aje mu materaniro yera, niko abakristo bavuga, amateraniro yera, guterana. Nariko mbara abantu bahari bavuye umurenge, sanga ikanisa nimba ari nk'abantu 400, 350 nabavuye umurenge. Hano muri Kigali nabashije kugera mu ntara ntago mpavuze, za Nyagatare simpavuze, za Bugesera simpavuze, za Kayonza simpavuze, hehe simpavuze. Kandi ubwayo ngayo siko nageze muri yose. Nagiye ngera nyine muyo nshaka kugeramo nyine nkareba situation yaho y'ukuntu bimeze. Mari kubona abo bantu bose bavuye umurenge bari gusengara muri ara makanisa, ubwinshi bwabo, kandi abasore barimo, mbese urubyiruko, reka mvuge gutyo, urubyiruko rurimo kabona n'ubwo rwinshi, urubyiruko n'ubwo rwinshi. Cyo ni kimwe ndaza kubabwira impamvu ngivuze. Wakubitira mu Bugande muzamubona iyo bagize za Nyarukutano, bagize wenda n'ibiriyo, ikiriyo n'umukutano, nico kintu kiza gihuza abantu benshi, kabahuza pe. Nk'igihe bakoze nk'ikiriyo cyangwa nk'igihe bakoze nk'umukutano, bakavuga ati hari za ministeri runaka zahaje, muzamubona ubwinshi bw'abantu bavuye umurenge, bivuga ngo n'abanyamurenge bahari, muzamurebe ukuntu ari benshi. Hehe muri za Mbarara, hari mu nkambi za Cyaka na Kivara, ukoga ntitugeze Kamparaga. Ko biri kose naho hari nk'abanyamurenge batari bakeya. Katubasimbe tukomeze, ndaza kubihuza kugira ngo mwumve icyo nshatse kuvuga. Ndaza kugihuza n'impamvu mpereye mu Rwanda ni Bugande. Tugaruke kandi mwibuke ko mu Bugande abantu benshi mubona bari gusirimba, bafite imbaraga, bari kwiruka, n'urubyiruko, kandi rwogira ico rukora mu gihugu cabo. Ivyo ngibyo reka tubiveho, hanyuma gatuze iwabo w'abanyamurenge Nairobi muri Kenya. Muri Kenya Kenya ni nini, kandi Kenya ntabwo twayigenze yose. Reka tubanze dufate Nairobi, hano nyine Nairobi
turekane n'ahandi Nairobi gusa, za Kisumu tureke, za Mombasa, za he tureke, muri za Nairobi ubwo duhere za Kitengera, nubwo iri nko muri Kajiado nyine, nubwo bazavuga ko itari muri Nairobi, kaduhere hariya. Nitumara tubumbatire hamwe. Urugero rwa hafi, ejo bundi mwabonye wa munsi wo gusengera Kongo, mwabonye abantu bari bitabiriye, bari benshi pe, kandi ku rwego rwo hejuru. Kandi muri abo benshi twabonye, abenshi twari urubyiruko, ndaza kubihuza, ntabwo nibaga ibyo nshaka kubabwira. Abenshi rwari urubyiruko. Nimumara mufate, nahingiye kuvuga ngo zino mbyiruko, nimumara mufate urubyiruko rw'i Kigali rwavuye i Murenge, mufate urubyiruko rw'i Bugande rwavuye i Murenge, mufate urubyiruko rwo muri Kenya rwavuye i Murenge. Kenya kandi tuyivuze yose kubera ko Kenya ni nini, kandi ariko cyane cyane abanyamurenge benshi. Nimba muri Kenya wenda hari miliyoni y'abanyamurenge, 500,000 biri muri Nairobi, kuko ni benshi pe, hano Nairobi ni benshi. Nimumara mufata abo bantu bose mubahuze hamwe, twabona stade bicaramo, ndumva itoboneka kubera ubwinshi. Kubera kose stade hano Kasarani bavuze ko yakira 15,000, niko bushize hari ya marushanwa, niko bavuzega, sinzi nimba ari ukuri, ariko turugendera ko ejo bavuze ko yakira 15,000. Urubyiruko ruri Kigali na Kampala na hano rurenga 15,000, ni benshi pe. Tuzo na gutangaza ko unasanga turi ko muri nka miliyoni pe, ni ukuri twoyigeramo. Nitumara dusubire duhuza ya nkuru ivuga ko hari abantu baza batabara bagacika bakagaruka, tuyihuza ni inkuru ngiye kubabwira. Mutekereza ko abagenda bakagaruka biba byatewe n'iki? Njyewe ndibaza ibibazo nako ntacyo nsubiza, mwarimu ngo azabaza ibyazi. Kigira kabiri, bano bayobozi guhera kuri ba Freddy ukaja kuri ba General Sematama, ukaja kuri Afande Rugabo, ukaja kuri, ndi kuvuga byibuza abaza bagaragara cyane kuri media, byibuza ndi kugeranya kuvuga abo ntari buvuga, murambabarira suko mbasuzugwe, ndabubaha, ariko reka nkoresha amazina 3. Afande Rugabo, amakuru tumubonaho nuko yari umudokiteri muri Canada, kandi yari afite akazi keza, abayeho neza, ari kumwe n'umuryango we, arawusiga arazamuka. Dr. Freddy Kaniki nawe bavuga ko mu makuru namwumviseho, iwe ngo na ruguru ntago ahazi neza, kuko ngo yakuriye ngo imyaka ye myinshi yayimaze hanze, ngo bishoboke ko ruguru yavuye akiri mutoya pe. Niyo makuru sa tumwumvaho, ariko nyiri bwite tatwibwiriye. Uko biri kose hari abamuza akiri mutoya. Na General Sematama, reka nkoresha abagabo 3 mu kiganiro ngiye gukora. Impamvu iwacu bakomeza kuba kavuyo, impamvu iwacu bakomeza gusahura uko bishakiye, impamvu iwacu ziriya mbaga z'abazarendo zikomeza kugira uko zishaka, zikarasa umuhana, zikica abantu, zikagira gute, abarundi bakamanuka bagasahura bakagira gute. Leta ya Kinshasa nayo bari abakongomani bose, iriya mitwe muri Kongo mutayobewe, za Mayi, abazarendo, abakibara bose mutayobewe. Impamvu bari mu kugira, bari mu gutera agatima bakaja kwikiriza Murenge, impamvu nuko twamaze kubona ko ubwinshi bw'urubyiruko n'insoresore zagahanganye nabo ntago ziri iwabo. Sinzi niba kwa muri kukumva. Abakitambitse bari abarundi bari kwinjira muri Kongo bambukira Uvira, bamwe bari Kigali, abandi bari Kampala, abandi turi Nairobi. Hasigaye abasaza n'abamashije kuja kubitambika ni bake. Wenda barabona barusha ubwinshi, bakabarusha n'imbaraga, ugasanga babigijeyo, nubwo atari ko bimeze. Bayobozi 3 mvuze haruguru,
ikintu catuma imurenge hagira amahoro nuko twese twotaha. Ka nyakubahwa Perezida Paul Kagame akavugana na Perezida Muzehe Museveni, akavugana na Ruto, bakavuga ngo impamvu turi kubona ubwinshi bw'abantu buri kuza cane tukabacumbikira cyangwa se tukabaha indaro, umugani wa bari abagabo hirya, ko turasa n'abari gutuma igihugu cyabo gitereranwa. Bano bagabo batatu mvuze, bano bayoboye bino bihugu, Perezida Paul Kagame, Perezida Yoweri Kaguta Museveni, Perezida Samuel Ruto. Ariko n'umusaza avuga ngo ntago ngo yitwa Samuel, yitwa Samuel Ruto. Niko no kubyangombwa by'abayanditse. Abavuga Samuel rero sinzo mu bukuru. Bakavuga ngo tugiye guhereza bano bantu bari mu bihugu byacu, tugiye kubahereza lift express. Zigayimanga wa mufure lift express, abari kigero bakamategerwa byihuse na ruguru, abari mu Bugande bagategerwa byihuse na ruguru, abari muri Kenya byose na ruguru. Iwacu hari umutekano muke wenda 60% turaye tuhageze iryo joro, hosigara umutekano muke nka 20%. Umunsi twovuga ngo twese tugiye gukora ikosa cyangwa se tugiye gutura duture, abapfura tuza turwana ngumi kwa ngumi, kofi kwa kofi, ababembe nuko, abazarendo nuko. Mu mezi 6 wa mutekano muke wari uhari wo kuri 65% wo kuvugana abanyamurenge ko bashaka. Mu mezi 6 kiriya gihugu coba kimeze neza cyane, tukatangira tukubaka. Hano dufite abasore b'abashoferi beza, dufite abasore beza bazi kubaka, nabonye hano n'umudamu hano wo mu engineer, dufite abaririmbyi beza boririmbira kiriya gihugu, dufite abana b'abasore bakoze umubiri wa bodyguard b'abayobozi frane, dufite abanyabwenge benshi bize bogenda bakubaka ibitaro, abaganga, abaki bose barahari. None muratekereza ko iwacu bazogira amahoro tudahari? Ese abari kurwana bo murana batazogera igihe bakabivamo kubera ko ntawo barwanira? Igihugu cabonetse ariko ntabagituramo. Bamwe batanze ubuzima bwabo ariko ntawo babutangiye. Ninde Gakenke ko twayifashe mu muhano wa Gakenke n'abanyamurenge 6, Mibunda, Muzinda, Indondo, iwacu mu Kanombe, aho za Rubemba, za Rubarati, za Gipupu, za Gakenke, za hehe, ntaba hari twese turinde. Ariko umunsi bovuga ngo tugiye kurwana bano bantu bose baza baturi wabo, hakika ya Mungu, uwo munsi amezi angahe iwacu hari amahoro. Ariko abarwana bari kurwana imisozi bakayifata, ntabayubaka, ntabayituraho. Imihana imwe yasenywe bigaruje, ntabari kuyibamo ngo buri muntu aje muri ya nzu yiwabo. Ntabo. Hari impamvu mvuze aya makuru, hari impamvu nyavuze, nyamaze ige nyatekereza kayaburira igisubizo. Ya maswara 3 twibajije, namwe muze kumbwira. Ikindi muze kumbwira ko amakuru ndi kuvuga abari kuyumva turi kujana, muze kubimbwira muri commentaire. Muze kumbwira ko impaya mvuga hari undi wawe bitekereza nkuko nanye mpamzumva, cyangwa se akavuga ngo wasize ino ngingo. Dufite abanyamurenge benshi, abanyapolitike, dufite abanyamurenge benshi babaririmbyi, dufite abanyamurenge benshi baba docteur, dufite abanyamurenge benshi. Erega urashaka nawe kuvuga ati n'ubundi ntaco nshoboye gukora ariko nzi gutwara imodoka. Ndaho umushoferi wa general, ndaho umushoferi wa fande, ndaho umushoferi wa rugabo. Ako na akazi gatoya. Kure kazi gato kabaho. Ndati nanje ndaba umuvugi, ndaba
mu bodyguard wanyu uzambaherekeza aho ngiye na kamera zanje amakuru nyatangaze mwampaye. Erega mu gihugu kiri gushaka amahoro cyangwa se iterambere cyangwa kwiyubaka, nta muntu uburimo udafite ico yomara, jamais, nta numwe, buri wese aba afite ico yomara. Mbabajwe nuko mutamwumva ibintu mpaya mvuga. Ntago twumva ibintu kimwe. Ngiye nshobora kuvuga ngo ejo nzataha, undi akavuga ati nje simfite gutaha, undi akavuga ati ngiye nzataha byaragenze uko, cyangwa njewe. Buri muntu afite uko yumva ibintu, ariko njewe ico kintu nagitekereje ndasigara. Nanje kubaramutsa mu mahoro ya Yesu no mu ndamukanyo twirwaneho, mbwira amahoro, kandi Kristo watangije wa murimo nawe uzawusoza. Ndabakunda rero, mwakoze kunyumva, mwakoze kuntega amatwi, kandi mwakoze no kumva ibyo mbabwiye. Buri wese yitekerezeho, zoba karusho. Plan B ikoze kuko A yaranzega. Imana ibaho umugisha, mwakoze kubana natwe. Ibiganiro tunakagaruka. Ciao ciao, bye bye, one love. M23.